Hi daar geliefdes, ja, jy het al gehoor dat hierso op die kanaal dat daar aanhoudend met die gesels word oor wat die naweek, veral die 20ste April 2025, wat gaan gebeur hierso op Vaaloewer, waar ons hierdie gesamentlike diens het, vanaf Port Elizabeth, vanaf Brakpan, en dan ons self hierso op al die nuwe moderne maniere, hoe kommunikasie nou deur kan gaan en hoe ons, sonder dat ons fisies by mekaar moet wees. Nou ek dink, kom ek maak het gou hierdie kort stukkie video vir u, net om vir u te sê waaroor my gedeelte gaan. Ja, professor Aubrey Burger hierso, as jy dit in hierdie tyd nog geweet nie, hierso van Vaaloewer af in Vanderbijlpark, Gauteng. Nou waaroor gaan ek gesels? Ek gaan gesels wat se verhoor het Jesus voor sy kruisiging ondervind. Yes, what trials did Jesus face before his crucifixion? Dit is iets waar daar nie baie oor gepraat word nie. Ons lees daarvan, ons is bewus daarvan, maar ons besef nie eintlik daar baie daarvan nie. Jy sien, die aand van Jesus se arrestasie is Jesus voor Ananias en Caiaphas gebring en 'n vergadering van die godsdienaars genaamd die Sheridan is geroep. Yes, the night of Jesus' arrest, Jesus was brought before Ananias and Caiaphas, and an assembly of religious leaders called the Sheridan was called. Right, so what happened then? You see, after this, Jesus was taken before Pilatus, the Roman governor. When Pilatus sent Jesus off to Herod. Herod sent Jesus back to Pilatus. And when Pilatus called the chief priests and the rulers of the people. And after that only, Pilatus finally sentenced Jesus to death to the cross. Ja, jy sien geliefdes, nadat hierdie vergadering geroep is Jesus voor Pilatus gebring, die Romeinse gouverneur. Wat? Pilatus op baie stadium, en ons ken die verhaal. En dis ook, ek gaan net vir 'n bietjie hoogtepunte gee, so ek is, stuur hy Jesus daar na Herodes toe. Herodes nee, kyk, nou word daar pingpong gespeel, stuur Jesus terug na Pilatus toe. Pilatus sê, nee, oké, kry al die owerpriesters, en kry die volk by mekaar. Kry hulle allemaal, ja, soek hulle allemaal hierso. En nou ja, daarna weet ons alles wat gebied uit wat Polak. Ons is verstel om te weet wat toe gebeur het. Want daarna toe Pilatus nou Jesus toen uiteindelik veroordeel en hy is tot dood veroordeel. So ons sien dat Jesus se verhoor het in 6 fases plaasgevind. Yes, the trial of Jesus took place in a six-phase part. There's 6 parts in what had happened. So, Jesus was actually used as a ping pong between Herodes and Pilatus, etc. and so forth. Nou ja, as jy meer wil weet, skakel Sondag in, om mee te hoor. Die diens, my gedeelte gaan wel in Engels wees, maar as jy die Afrikaanse weergawe wil kry, van die wat sy verhoor Jesus ondervind het, skakel dan Saterdagmiddag, of Saterdag, ja, vroeg aan, 6 uur in op Joy Radio. Op Joy Radio. Stream hom van tussen 6 en 8 Saterdag aan, gaan ek hierdie volledige teaching daar doen. Op die program Lofprysing en God se woord. Sien hy daarna, met julle deel word daarvan. Tot volgende keer. Groetnis en shalom.